ברקע איומיו של הנשיא האמריקני טראמפ לתקוף באיראן, הבוקר הגיע לנמל אילת המשחטת האמריקנית דלבר די בלק, ספינת מלחמה שעליה כ-300 אנשי צוות המצוידת בטילים מדויקים ויכולות יירוט, כחלק מההיערכות האמריקנית החריגה במזרח התיכון. We're now sending actually a larger number of ships to Iran. And hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. כחלק מניסיונות התיווך בין וושינגטון לטהרן, הבוקר הגיע לאנקרה שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י, שנפגש עם מקבילו הטורקי הקאן פידן. جمهوری اسلامی ایران همونطور که برای مذاکره آمادگی داره، برای جنگ هم آمادگی داره. ما حتی آماده تر هستیم از قبل از جنگ 12 روزه و همونطوری که در اون زمان با قدرت به نیروهای تجاوزگر پاسخ دادیم، این بار هم به همون شکل خواهد بود. و این بار تصور من این هست که به دلیل ورود مستقیم آمریکا شرایط با جنگ گذشته تفاوت بسیار زیادی خواهد داشت و متاسفانه ممکنه که از محدوده یک جنگ دو جانبه فراتر بره. İsrail'in ABD'yi İran askeri saldırı yapmaya ikna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail'in bu çabaları bölgemizin kırılgan durumdaki istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşımaktadır. ABD yönetiminin sağduyuyla hareket ederek buna fırsat vermeyeceğini ümit ediyoruz. İsrail bölgedeki istikrarsızlaştırma politikalarına son vermelidir. אמש קיים הנשיא האמריקני ישיבת קבינט בהשתתפות צמרת הממשל ושר המלחמה. Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them two things. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. Same thing with Iran right now, ensuring that they have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. באיראן מתכננים לקיים בשבוע הבא תרגיל צבאי גדול במיצרי הורמוז, מפגן כוח איראני שמגיע במקביל לאיומים שנשמעים מפי בכירי הצבא ומשמרות המהפכה. یک راهبرد اساسی است که ابلاغ شده و همه نیروهای مسلح، بخش‌های مختلف نیروهای مسلح از آمادگی لازم برخوردار شدند برای اینکه آتش به اختیار و دست روی ماشه بلا فاصله و بلا درنگ پاسخ رژیم صهیونیستی رو بدند. בישראל עוקבים אחרי ההתפתחויות מקרוב ונמצאים בשיתוף פעולה הדוק עם הצבא האמריקני, אבל גם כאן ברור שההחלטה תתקבל בסופו של דבר בידי אדם אחד שלא תמיד צפוי, הנשיא דונלד טראמפ.